vayimela-ku langwa se va nga sungula ku gangisa tivhoti ximfumo. President wa SAFA wa sweswi Jordan u ta phikizanela xitulo lexi a nga eka xona na Ria Ledwaba na Mohlabeng. Association members are only permitted to nominate the NEC members. The second reason is that Ms. Mahungu completed an acceptance form from SAFA Umzinyati region, which was not accompanied by a nomination form. So lengwako u hlawuriwe ku va president wa SAFA Tswhane handle ko phikizana na munhu. Kambe xandla xa president Ria Ledwaba loyi a voniwaka tanihi xin'weti wukulu eka Jordan wa ringanela ku va a nga tlhela a hlawuriwa tanihi xirho xa komitinkulu ya SAFA. Ms. Ledwaba was nominated for the national executive. However, she didn't accept the nomination. So in addition to the fact that the article stipulates that you have to be nominated by your host region, there's also the second layer of it, that those regions that actually nominated her to serve on the national list, we didn't see the acceptance form for that nomination. Na wa SAFA pfumela lava nga tsakisiwiki hi ndlela leyi tirhisiwaka ku hlawula ku va nga endla appeal endzhaku ka masiku ya 3. Komiti ya milawu ya SAFA va ri tin'hweti timbirhi ku gimeta ntirho wa vona.